diin qabatu isa godha jedhan. Diin hogguu jennu tokkichummaa rabbii keenyaati. Diin bakka irraa ka'uu aqiidaan teenya aqiidaa sayya ta'uu akkasumatti duuba dalagaan teenya dalagaa gaarii ta'uu kana. Kanaaf gabbaleeysan kiyyaa arraan tana waan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa gattee nu fedhee nu laaffisee gorsa keenya ikhlaasun niyya tokkoffaan niyyaa qulqulleeysuu waan dalagan keeysatti rabbumaafin dalagaa ati yaadaadhaa dalaguudha. Lammaffaa gubbaa keessa keenyaas xaaraa tahee wal fakkaachuu kan ilmii barachuu jiruu fi kan barachuutti hin jirre caqasu jirus cuftinuu mana hulaan seenan duubaan ittiin dhiibatan. Ammas mana kana wanni bareechuu hula yoommi manni kun amma yoo hulaan qabaatin masjiidnummaan keessa jirru kun mana fakkaatu ona wanni kana bareeche hulaalee tanaatu bareeche. Hulaa jechuun adaba rabbii wajjiin adaba eeggachuu ergamaa isaa rasuula sallallahu alaihi wasallamii isaa wajjiin adaba eeggachuu akkasumatti hatta ilmiin caqasamtun illeen adaba qabdi. Ilmiin baraniis adaba qabdi. Waa hunda dura wanni ilmi namaa baratuu qabuus adaba. Adaba hogguu jennu waan rabbiin namarraa jaalatu waan bareedaa ati jechuu yaada bareedaa yaaduu kan hundinuu adaba jedhama. Diin keenya gaa guutumaa guututtuu kan adaba bareedaa kana nama qabsiisuun dhufe waan ta'eef duuba gaa kanarraa dubbannaa jechaadha. Hanga rabbiin keenya irraa nu laaffisee rabbumaatu gaa nama gaxxamsiisaa isaas isumaan nama afaan kaayaa rabbii keenya irraa kajeellaa jechuudha. Kanaaf gaa obboleessa kiyya obboleettii xiyyaa duuba niyyaan toluun dalagaadha namaa tolchiti. Akkuma nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam jedhan innamal a'maalu binniyyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. Hadiisa jarri jedhan odeeyse. Dalagaan niyyaadhaan nama argamti jedhan. Ilma namaa cufaafuu waamanii ateetu ta'edha. Wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. Amma salaatuma kana fakkiidhaaf yoo niyyaan ta'e biran jiraatin ni salaata jettee yoo niyyatin salaanni keen argamu. Qaraatii tan amma yoo qalbiin ta'e biras hin jiraatin qaamni bichaan keessa jiraateef harkachuu hin dandeessu. Yoo niyyaan ta'e hin tolin niyyaan ta'e ammaas haalisa yoo hin tahin harkachuu hin dandeessu. Wainnamal a'maaluun kun ammoo innamaan tun adawaata hasrii janiin waan waa gabaabsaa. A'maal hogguu jennummaa innamal a'maalu binniyyaatiin a'maalli kun amma jammiidha. Amala qalbii qaba of keessaa amala qalbii qabata amala arrabaa qabata amala qaamaan dalagan qabata. Innamal a'maaluun amma dalagaan qalbiin dalagan tuula dalagaa qaamaa fi arrabaan dalagan irrallee dalagaan tuulaan dalagaa qalbiin dalaytu. Qalbiin maal dalayna jechuus beekuunis bareedaadha. Kanaaf dalagummaan takkalleen yoonii fi niyyaan bira jiraatte malee ta qalbiin dalaytu haa taatu ta arrabni dalagu haa taatu ta qaamni dalagu haa taatu namaan argamtuudha. Kanaaf ikhlaas niyyaan tun ikhlaas qadalaynuuf rabbii keenya jennee qulqulleessuutu nu barbaachisa. Fuula rabbii keenyaatiif jecha salaatuu soommanuu qara'uu qaraasisuu waa himuu hatta wannummaan takkalleen dalagummaan amma addunyaa ta dalaynu tunuu
أقول اسم فرينا ما قلت ثوابا لنا ما أرقدت أقواتي إخلاص قبات إخلاص أقول جنما فكيف نياتو من يان نقنا إبادة رتين جبانا جنة يوم يان ثواب قبله وفتن بوفن نقنا ربي تنورتي واجب قولي ستركو خنا جنة إباداتنا بريفتشو لاس نيانيو نبي أفنه إبادتنا غرقلت ثواب أركنا يومو نمو فتججو أفنه آدادتات يومو أغر سيفنا أبلو چوكنا أفتانا انجان جيجو أفنه رياءتات لما دلقوا من تكسيت بكميكت الدباتي جيجار وني كسيت لغاتنا هدى الدفولو ياد خيسا خان دلغا إنما الأعمال بالنيات لا وني سيتولجا وني سدرا بليسا نياتنا أما وان دليدتنا وني بريكي أكا تفري رامورت تسيقولا نيا أميلي ياد خي تلو يان خي خراب رايو خياد دتاتي نبدا أقو دليدوس أقو إبادة قوتوس أتي خرني بربادو خرم ربي خيت السجيش خرا ربي خيت السجيش أكاتا التميل كويت الدنيا في آخرت اللي أكاتا التميل كويتو يادو تنو ورباجس جنوم الدنيا دنا غيستو أقود لين يان خينيا يادم آخرات وقبكم نبي كني صلى الله عليه وسلم حديث صحيح خيستي من كانت الآخرة نيته نمشي آخران نية ساتاته ربي سبحانه وتعالى أمري سا ولك أبيت درما قوم خيس خايف في الدنيا بربادات الافتكام جناديس سيبي كما سكيست مالف يعني مالي يادا جنة يادما يانو خنا ودان بابا تندر كمتا أكا سواب ربي خيني رار كنو أكا واني دلينو هندنو فيرينو قد تجيجا طرف نبي كن يماس مالجان صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه حديث صحيح نسين ودي سخيسة ربين دلقا ران قيبلو جان وان كل تات تفول لربي اسم برباد مملئ أما من العمل انتلا لما عمل لكم سدينو قبط دلقا قلبين دلقا تاتو دلقا الرمي دلقا تاتو دلقا قامان دلقا تاتو للا أما فكيلاف قراتم من قرانتم قراسسون قراسفنوس عمل خيسة سنتي يوني في فول ربي تنكبر بان نتاني ملي فيتولاتن اللي قرأي ومته يو قرات دلقا الدنيا وانا الدنيا سيجيزو يو قراتي أتي خيسة وني أتيا أدو فول ربي بربادو دين الرتين جباجو دين انقرقارو خانتو قبا يو خان نتي مال تاتا بومبي ادام مرت بومبي فنيان ادام غنغل كتسون تاتا جيكو بومبي تكاجرا بومبي ودان فنيان كل سلام بي هاوان درجو فنيان ودان كان لفر يركبتلالا اما الدنيا نتدل يدتون اكسبتات ونيت جنجل كت ونيت ساس او تكفتنو اكو بومبي ودان لفر او تو فنيان سنتات جكر اما اسم النبي عليه الصلاه والسلام حديث تقو صحيح مسلمو دي سقيس حديث ابو هريره نما سدي ربين دوبا ويا قيامة درا حساب وتاو تكون نما ربين علمي برسيس علمي برته خن نما برسيس قرآن اللي قرأ نفيد ربي سبحانه وتعالى فعرفه نعمه كان نيساتني أدجيس وانا إساتيتنا أني قبل تخية كنا سنتانة جئتي أدجيس قبل كلني عادتا قال ربي سبحانه وتعالى فما عملت فيها مال كيس الدليل دجان قال تعلمت العلم وعلمته علمي برديت إنما برسي سيجا وقرأت فيك القرآن قرآن سخيستين سيجتيان قرأيجا ربي سبحانه وتعالى كذب تجان جتو كجب دجان ولكنك تعلمت ليقال عالم أكابل بيخ سنجنيف برت قرآن سنقرات ليقال قارئ أبلوا قرآن تلشا كسنجنيف قرات فقد قيل قال النخي ما سنجامي أركت جانيت ربي سبحانه وتعالى أركت جانيت
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ملائكة دان ديما يبدأ الدرب جيني فولان خميلان الليل أوف نص الصباح فولان لفرر كسني ميلسا والقبني يبدأ جان نمي الدرب لالا ما لو نكز سبب يوجن نما إخلاص دبودا لالا علمي براتن كيست إخلاص دبو برسيسو كيست إخلاص دبو قرآن قرآن كيست إخلاص دبو أكا سبحانه الدنيا ربي للتخنس في ديت وياك يا ربي سبحانه وتعالى لا يادة كيسة وقولن يادة ممالين دليل جوجون أكنت تكون الدنيا تناهن تسيجة أكنت مسجد أنجاري مدرسة أنجاري مالين دلقي حسب تجار ربي سبحانه وتعالى كجب دجان أقابل أرجى سينجاني بد خنته سينجامه قالن خيسون مجاهد ربي سبحانه وتعالى ملائكة يبدأ الدرب جيني فولا لا فرير كسني يبدأ جانا من الدرب لا أما ديسن قلنا ما هم تصدق كذا ما لي يوقع جنتاته ونما سسوي سخي دلقان تتكلمان أتخنما بالتوستي خنما جل ديموستي الدنيا دلقتوستي خبر سيسوستي يوني في ربي جيب شوان دلي دخدلي دتاته ملي yoo waan takkaaf hawaan sun dalaydu taate galanni kee rabbi biraa waa takka hin jiru wooma asis hin je'an sun taa jechuu galanni kee ilaala jechuma namaa sun taate waa takka illee harkattu kanaaf obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya laala Abu Hurayraan abbaan hadiisa kana odeesse ni ta'e jedhan ogguu hadiisa kana haasa'u ukhshiya alayhi min shiddati alkhawf gaggabeen lafa dhawa jedhan sodaa dubbiin tana laal sodaachuu saarraa ogguu hadiisa kana haasa'u gaggabeen lafa dhawa jallala mee ummata saabaa gallala lala kan nuti arraantana qaqaroo fi qaqaraa sifnuus waa takka suuqanni nu keessan dhufneen suuqannoyne ummanni salafaa kan dura dabre sun rabbiin gatteera isaanirraa jaalatu tanaaf ogguu hadiisa kana qara'an Abu Hurayraan faallaa gaggabeen lafa dhawa jallala tanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya ammallee akkasumatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار حديث ابن ماجه خصحية قيست نمشي علمي برت أكا علمتهم فلموا أكا جاهلتهم فلموا تكاو فولا ما خنا جمسا دي بسي أبو الشيخ أكا إسان جاني هو في النار إني بدو مسينا جلالا بدو مسينا جان ما لخني سما إخلاص أبونا أجتو أكسم الله رسول صلى الله عليه وسلم مال جنتيس الكويزت من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أردا من الدنيا لم يجد أرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها نمشي علمي تنبرت علمي توان فول ربي تنبربادون قد أمرها لتاتين لا يتعلمه خنبرني أكد موسى الدنيا راتين أركته ملي لم يجد أرف الجنة يوم القيامة وياج قيامة شرفكا جنة أركو جنة دي سيلو ديسي أرقا إسيسن اللي أركو جنة إزابر أرقويت أرقان إسي أمنامة ميكان نمت افتلالا جنة أبو جامنا لا فان سينا بلنكيا وان بريتا غاربين كني سبحانه وتعالى فتنا قيسي جروتنا قيسي ندبرسي لبو ونجانتون إسيم بك غرتي سلا رب الرحور كتنا فقاتو وكتنا الدين تناف رب ما نمتيسا وان النوبي وان دلينو وان قرانو في قراس بن قيس التيس رب نتيسه وفتنا ندبرسي غا جنة سور أركت رب نواغدو تناف بلي سخيا بلي تيتيا البنك تني تلمفا طهارة الباطن وسكينة الظاهر خيس خين يطلو وبان كين ربي صداتو نتفت وري المي برنوس وري برسينوس وري جرتي نمني ما هدنو نمني كم بيها الدنيا رجلو هنوا كذا ربي مجهود رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تكبر سيسا تكبر تخان كأسر نتفت خام مستمع خانيس برتا خام برسيسا مال تنبر باكسا ظاهرة خينيا سني جيتو orma hadisa jala dim lala khaysa khenyo taqiyyi taw
nama rabbii fi sodaatu. Aqidaan teenyoo aqidaa Nabi Muhammadii fi aqidaa salafaa, aqidaa sahabaadhaa, iimaanni keenya iimaan akka jaraa rabbiin tolchee tola isaanii quraana keessan nu hime sun ta'uu qaba. Salafa hogguu jennu beekaa maqaa miti hujii. Eenyu irratti ka dubbatame salafni isaanii jara imaamni isaanii Nabi Muhammadii sahabaa fi taabi'aa fi atbaa taabi'aati. Khayrukum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Abu Sadii nabiyyiin itti deebi'anii sallallahu alaihi wasallam jedhan. Kana keessatti ta'uu qabna. Aqidaan teenya aqidaa jara sunii ta'uu qabdi. Gundoon diin keenya iimaanni keenya. Harakaan teenya muttabii nama Nabi Muhammad jala deemu in kuntum tuhibbuuna Allaha fattabi'uunii tana ta'uu qabdi. Dalagaa teenya keessatti nama faana jaraa barbaadu ta'uu qabna. Bid'aa irraa fagaachuu qabna. Mukhaalafaat agartee munkara waan adda addaa tana laala. Nama baratu taanee bakka malee mul'achuu waan akka malee dalaguu tana hundarraa fagaatuutu nurra jira. Lala. Maaliif wanni kana ulamaan wanni kana jedhaniif ilmiintu yoo dachii bareedduu harkatte ni ziyaaduuti. Haateen lalifti laala ilmiintu ni lalifti. Ni dhaabbatti. Firiidha namaa dhalti. Yoommoo dachii goggoyduu waa takkan dhalle sunii walit dhufan takkaawoo shaqaa bishaan illee hin qabne ka bishaan gartee agguutti roobees an singarre je'uun akkasiirra buutee faayidaas namaan hannitu faayidaa takkallee irraan argatan qullaadha irraa gala jechuu namichi akkasii lala. Tanaaf ilmiin tun takkaawoo hadiisaa quraanni gartee himamu kun hundinuu yoo akkasi dachii bareedduu argate mayreeti lalisee firii dhala. Amma ilmummaan nuti himnu tun isiniin ammatti himnu kun walumaanuun ofii isiniis akka dachii gabbattuu bareedduu yoo taane wanni himnu tun dachii sanarra buunaan ala kana gabbaanu ammuma garra kama gartu ammuma garra jechuudha. Yoommoo harree oofaa barte taane naguma sii dubbanna malee dubbiin teenya tun masjida alan baatu lala. Hadiisa quraanni asii himnu kun masjida ala ba'ee ganda keessaa mul'achuutu nu barbaachisa. Nu hundinuu walumaanuu daa'iidha. Qoonni keenya, hojiin teenya, orma diiniin nama yaamu ta'uu qabna. Dhala. Walii gargaaruu qabna. Waan asii himnu kana walii gargaaruu qabna. Ilmi asii gabbaate tana masjidumatti deebisuu hin qabnu. Hojii irra oolchinee dalaguudhaatu akka dachii gabbattuu sunii ta'uu nu barbaachisa. Dachii shaqaa kan taane lala. Nuti kun amma rabbiin ilma namaa dachiitti misaala godhe lala. Dachiin gabbattuun yoo akaafuullee baatan faayidaa irraa argata lala. Roobnaan akka amma laaltanii gartan kana yoo gabbaanii halaallu taane dachiin gabbattuun rooba fudhattu. Midhaan isiirra jiru nama jaalachiisa. Wallahi das nama godha lala. Ajabal kufaara nabaatu ji Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ilmii fi roobni kun wal fakkaatan lala. Amma dachuma Rabbiin itti roobu jiru kanarraa yoo kaane afuguu kan ol baane takkaa'u dachii karaa bataaraa tana faa deemnee laallee roobaatti jira ganna. Gisee amma jirru keessatti. Isiin akkuma bonaa jirti. Waa takkallee mayra tokko hin qabdu rooba kana hin qabdu dachii shaqaadha. Bu'aa takka hin qabdu jechuudha. Nuti kun akkasitti akka dachii gabbattuu tana ta'uu qabna. Ilmii caqasnu tana, ilmii barannu tana hojiirra oolchinee akka ilmiin tun laliftu, akka ilmiin tun mul'attu, akka hadiisaa quraanni bareedu godhuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii xiyyaa namni waa baratu faan keessaa yeroo amma jirru tana keessatti hedduu waan nama shaakalaa dachii tana guute dhala. Dhuguma Rabbi yoo dubbannu taanee qabarnoota kaanii jiruu fi qabarnoota diiniyyaa jiruus walumaa galattuu irra guddaa namaa waan inni keessa jiruus hin beektu lala. Maaliif dachuma shaqaa suni dachuma shaqaa roobaan siin garre jettu suni ilmii qara'u tana bakkuma qara'u tana dhiisee biraa deema irra guddaa lala. Kaanis akkasuma wanni inni keessa oolu tokko baate yeroo amma gartee jirru tana yeroo kijibni dharri samii tanarra guutee
wanni adda addaa tanama gartee haraarraa meessitu dachii tana guutti lala cufti hadiisa kana fahamuu dhabeeti kaanis tanuma laaqaa bula halkan kana waan sun laaqaa lala ilmii qarootan irran dhaqatu ummanni nu dura dabre lafaatiin isaan lafaa yoo laalte waan ajaa'ibaa jecha ilmiin tun akkanatti argamne amma ilmiin nuti asii hin butun akkuma haati teenya nu dhaaltutti osoo mana ayyoo teenyaa jirru waa deemteen itti hin dhufne isin tun ulamaan amma waa himan hundinuu laffaaniiti karaa dheeraa yaa'anii akkasitti deebanii rabbiin hanga kana qicee dhala akkasi bara namni yoo laffa'eedha waa harkaata malee yoo laffa'in raahaa barbaadu wajjin ilmiin namatti hin dhuftu beeka akkasuma jannata rabbiitiis man jaddu wajad meeshaa rabbii taqaaliidha jannanni inna jannatallaahi lala sil'atun qaaliyaa jannanni meeshaa qaalii eenyu jannata sun ka harkatu rabbiin akkan uumet nama marxifatee jabaate bichaa harkata malee namichi akkuma feete godhu akkuma ati goggoote kana sii goggodhanii beekun nurra jira beeka lalama ooyirummaan amma akaafan kun mee gabbaanaa yaalaallu ooyiruun tun rabbiin nu kanneeme ooyiruu abbaan sirritti akaafe yaadaan bira jiraate midhaan rabbii lala naamusaan ficaase yoo gabbaatee laalte ma bareedina si nama ajaa'ibsiifti jechuudha ooyiruun ammoo abbaan akkuma feffedhe goggode gizee bareeddu lala amma jirru tana keessatti yoo gabbaate immoo ooyirummaan tun siif himti nama kana akkanni ta'e abalu gabaree miti masruufaa odoo namicha kana akka mijattee ati hin gaafannee waan inni ta'e ooyirummaan isaa tun siif himti jechuudha akka ooyiruun tun nama kana addaan baaftutti hojiin tun guyyaa qiyaamaa uuddii firii dalagaadhaa nama adda baasuu talaala guyyaadha rabbiin kottaa fudhaa namuutuu dalagaa teessan kottaa fudhaa jeeni dalagaa namuutuu fudhachuu taa'u uuddisaa nama hunda addaan baasuu teessi jechuudha tanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa niyaa teenya rabbi nu haa tolchuu niyaa toluutu nu barbaachisa ikhlaasa qabaachuun nu barbaachisa yaa ummata islaamaa waan himnu tana gartee walii gargaarree hojiirra oolchaa deemu hadiisa quraana kanatti dalagaa deemu bifti hadiisa quraanni himutun bifa nuu tahaa deemuun barbaachisa sunniyyi akkuma jaan sanatti faana jaran dura dabree jala yaa'uu qabnaa isiin gandimma jirru kun gadda addunyaati ganda jarree qoqqooqaan amma quraana keessa rabbiin haasa'u hundinuu hanga galtee nasiiba rabbi isaanii qoodde fudhatanii irraa yaa'ani nuti kun ummata irraa ummata boodaa ummata macarrashaati jechuudha ummanni nabiyyallaa muhammad nuu booda qiyaamumaa jira malee wanni takka tajirtu hin jirtu beekaa nutis nu bichaa irra taa'ee isinitti hin fakkaatin addunyaa tana nu bichaa miti kontiraata fudhanne akkuma nama makiinaa irraa kaanni bu'a kaanni kora amma toobis tokko adeemaa gubbaa dhufu ta'uu kajalaa dhufaa ta'uu haariyaa micuftinu dhala kanuma kaan irraa bu'e ati korte malee atis ka kore kun irraa buuta kasi dura korees irraa bu'a namuu bakka isaa wagguu geerrumaa bu'a addunyaan akkasiisin namuutu waraajiin isaa geenyaan irraa bu'a abbaa fedhees yoo ta'e gaaruma dalaguutu nu barbaachisaa jechuudha kanaaf obboleen kiyya kan islaamaa haa walii gargaarru amriinaa irrattis waan rabbiin jibbu ganda keessatti jirtu dhorku irrattis akkuma dheengaddaas dubbannee irra dabarree shabaaba keenya dardaran keenya kara quraanaa haa dachaanu quraana rabbii haa qaraanu mee waan nuti isiniin jennu kanaas dhagayaa mee gurra fudhadhaa namni ogguma hundaa'u jibbitaniis jaalattaniis namni nama dhagahuutu dhala haadha abbaa mana keessa ka dhagahuutu waan ulamaan jettu ka dhagahuutu ogguma hundaa'u faayidaa ta'a beeka namni ifumaafiin beeka jiru dhala kammoo beekattiif beeku ka beekaan tahin ogguma takkallee inni numa qofa malee bakka dhaquus hin qabu bakka ga'uus hin qabu imaama fi hin xabaasuus numa hin qabne beeka tanaaf nama bakkatti waa fudhatu qabu rabbi nu haa godhu weelkaa teenya rabbi nu haa godhu haa wal jala yaanu haa wal dhageenyu kanaaf inshaallah sheekaa keenya beekamaa shammaadiitu as jira isaafin caayumaan diimneesse malee
tanaaf goma isaatiin dabarsa inshaallah waan shayni jiru dhageenya rabbii warra ilmiin itti qabatu warra ilmiin irra mucucaattuumi warra ilmiin itti qabatu rabbi nu haa godhu walumaa galattu warra ilmii tanarraa najaa ba'us rabbi nu haa godhu haa goma isaatiin dabarsa inshaallah